Dragi moji, evo znam da ste me čekali. Danas je treći dan, dan za novodobnu franšizu, dan za razvoj vašeg načina, poduzetničkog načina razmišljanja, dan za razvoj vašeg mentaliteta, biznisa, dan za razvoj vaših prihoda. Evo da se javimo, danas je dan, piše za mrežni marketing, ja to zovem dan, zdravo Sonja, dan za novodobnu franšizu. Odnosno, mogao bi biti to dan preduzetništva. Zašto? Jer vi kada ste odlučili postati saradnik Smart Moneyja, vi ste u tom trenutku otvorili svoj biznis. Vi ste u tom trenutku otvorili biznis o kojem sanja 99,99% ljudi, a ima fiksnu ideju i ograničavajuće uvjerenje, odnosno novčanu skriptu, da ako hoćeš biti vlasnik biznisa, ti moraš imati puno novca. Znači, vi ste postali vlasnik, ja kažem, franšiznog sistema Smart Moneyja. To je novodobna franšiza. Sada, neki to zovu direktna prodaja, pa neki zovu mrežni marketing, ja ju zovem novodobna franšiza, odnosno franšiza, jer ništa drugo nije to nego vi ste dobili cijeli sistem i sustav i čak trenere i koučeve koji će vama pomagati implementirati naše sisteme znanja i tako dalje. Znači, mi stvarno bukvalno radimo sve to formalno pravno da ćemo imati franšizni sistem. Ja to nisam još pustio van ove naše grupe i to je sada možda prvi puta kada ovako dijelim, ali u Srbiji krenemo odmah kada dobijemo dozvolu za zastupanje od Narodne banke Srbije sa franšiznim sistemom. To će biti prva država jer okolnosti tamo nama omogućavaju da možemo početi s tim. Tako da, dragi moji, vi niste samo u biznisu direktne prodaje, neke mrežne marketingu, nego ste vi postali vlasnik franšiznog sistema Smart Moneyja. To nije mala stvar, ali pošto niste platili 100.000 eura ili 50 ili 20 ili milion kao kad lako greš pogledač, Bogmeja pokličeš? Kad me kliče. Jedan kolega me dođe u posjetu pa me je zvao, evo. Znači, ne da ste samo, vi ste postali vlasnik novodobne franšize Smart Moneyja i možda još sada, jer niste uložili toliko novca kao treba za druge franšize, ne trebate se plašiti i možda u budućnosti će čak biti potrebno investirati neki novac da bi počeo raditi, a ne samo 35 eura za jedan osnovni seminar gdje platiš sebi ručak. To je onako informativni seminar. Za ulazak u malo ozbiljniju franšizu treba čovjek malo više investirati. Ali, pošto ljudi u ovom biznisu ne investiraju novac, oni vrlo brzo odustaju ili ne naprave na početku to što bi trebali napraviti. Zašto je ovo biznis vašeg života i prilika vašeg života? Lijep pozdrav, ovdje je Smiljan Mori. Ne znam šta radite u svom životu, ja znam šta je moja misija već 22 godine. A to je financijska pismenost u svakoj kući. Da, i u tvojoj kući. A da bi ostvario to misiju, trebaju mi ljudi s kojima ću raditi direktno, mentorirati i koučati da bi drugim ljudima pomagali razumjeti financije. Ako ste jedan od tih kojeg plaćaju manje sati nego što radiš, da više sati radiš, a nema zato automatsko veću platu i ne vidiš se na istom radnom mjestu, sa istim šefom, sa istom zaradom, sljedećih 5, 10, 15, 20, 30 godina, onda daj sebi mogućnost nove dodatne karijere koja može jednog dana postati tvoj primarni biznis. Ukucaj www.najposao.com i vidimo se na drugoj strani ankete kada odgovoriš na pitanja i vjerovatno ili možda ću te i kontaktirati. Jer ovdje možete izgraditi svoj biznis bez da investirate novac u razvoj infrastrukture, bez da se bavite sa glupostima u back office-u, backstage-u, sa uredom, sa ugovorima sa osiguravajućim društvima,
sa sistemom prodaje. Znači mi imamo sve to da bi se vi što više vremena mogli fokusirati na prodaju i na razvoj biznisa. Sada, oni koji će pratiti sistem, ići na sva edukacije i u akciju, znači raditi to što treba da bi zaradili prihode, oni će postati financijsko neovisni. Ili neki će više, neki manje. Zašto? Jer imate dve mogućnosti u našom biznisu. Jedna je ta da se bavite vlastitom prodajem, savjetovanjem, 1 na 1 sa klijentima. I to će vama skreirati duple, truple, ajmo reći, mogu čak reći da ako je prosjek zarade sada 500 eura negdje na Balkanu, 400, ja vama garantiram da iz ovog posla vi možete sa vlastitom prodajom brzo zaraditi 5 puta više, 10 puta više novca nego sada sa vlastitom plaćom zarađujete. Sa druge strane, moram vama reći i da taj način biznisa i prodaje ima limit. Hajde čuti majku ti tvoju pasiju. Imate limit. Zašto imate limit? Jer sa vlastitim angažmanom ne možete raditi 10 puta, 20 puta veće prihode. A to možete jedino ako razvijate mrežu i biznis. Za više informacija kako poslovno surađivati sa mnom, ukucaj www.najposao.com.